Okay, we're back with our last 30 minutes, and We're you're still back. with Idol June Sariales together And with, Idol John Mark Pastor. So once again na po, mabali nyo to-extend iti messages yo regarding our Father's Day celebration next week. So ulit man na po nga ibaga ka na kayo no kasano iti sumali ditoy. So nagsimple lang nga po our contest next Sunday is entitled ang next Sunday kaya kada ito nga Domingo is Idol ko ni Tatang ko. Ito lang nga po 98.5 FM. And of course, kasutiramitan nyo po nagsimple laeng with your dad's picture akas panangi-describe yo. When ladawan nyo nga dua. It can be his solo or a duet kayo di picture. Ikanyo laeng nga po ti istorya na no apay nga iso ti idol yo ni Tatang yo. Mabalin an nalidaya abo, naragsak, when success story, kanya anyaman abo nga klase ti istorya ti biyag, ito yung balin nyo ikabil. And of course, ikabil nyo mo di material wish yo para kanya na ni father yo, nga itad iti FDD, kasla kumatay sa rukod, martilyo, ragadi, radyo, paginuman, pera ref, pera TV, shot glass. glass. Agad medyo something to keep from the 4 decade do nga irregalo yung kinitatay yo. I-send nyo lang apo karo ba dito yung Facebook Messenger ko, Messenger mit ni John Mark, o ino dito yung FB page si IFM. Iti deadline of submission of entries will be on Friday, June 19, 2020, and all entries will be consolidated and posted in www.johnsariales.wordpress.com at ay pag-ipoposak apo dagitay contest no kastoy. Kahit sa nga pula apong entries ni mga bak, basain apo iti istoryada kita nga naisurat yun to into no mismo June 21, 2020 plus maitadmet dagiti material wishes yo para kadagiti tatatang yo dito mismo istasyon apo. So dinggen yung nga nalaing na mga gyutin na kanyon tumaray kayo dito istasyonan. So nga dumog kayo po and good luck kadagiti amin nga sumali. Adon ti basaham garo. 10 lang, sa nga pulo lang ti mga bak nga basaan ta. And Ti istorya na. Istoryana, dagiti na nga okay. baklaeng. So iti mangpili apo, digi grupo mi apo dijay idiken ita. Yan, dagitay akakalaing apo nga manurat, dagitay nasisingpot nga manurat. Hanga dagitay puro negative ti isursurat na sa bangir. Ayan nga rod. May sapay apo nga 200 pesos ipadawat mi with your name, age, address, and the title of the song. Dito ilang official text line 0917 1500361. Ay, apo. Yan. Good afternoon sa mga bagong nanonood. Kim Clark Lanzona Kibael and Sir Emmanuel Castañeda nga kasang po na Jibaleda. Kaya ni Crystal Mariano. Nagijayda, buyada nga barbaro. Okay, nga rod apo. Ulitin mi, another 200 pesos will be given away. Iti makapugto apo, iti dito nga sonata. I-text na laeng dito 0917 1500361. Of course, with your name, age, address. I-text na lang dito Kanina ka pa eh. Kung ano ka makadlaw eh. Kung ano ka makadlaw. Kana kita eh. Dahil tingar na po. Iti datlag nga sonata. Dala ka lang dato. Sige, magsisindan dito. Tumanakta man damdamaratan. Kita. Ana. If I could choose to live my life, there'll be no lips to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words to say. Without thought, without pride, live the things that seem to awaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn your life around. Oh, oh.
you there? Will you touch me there too? And if you choose to stay with me, I spend my life with you. Bambo, bambo. Without thought, without pride, look the things that seem to weaken us. Babalo, babalo, babalo. Without fear, live your life. Ah, let the magic turn your life around. Oh, love, oh, love, oh, yeah. Jana Games. Oh, love, oh, love, oh, yeah. Galing ka mo. Ada mo si Mong ba dito yung Facebook Live? Alright, ito yung ko ito nag-text. We have only one official text line. Nagado, to winner sa itatang. Oh, hello. If I could choose to live my life, there'll be no ifs to say. If I would choose to hold your hand, there'll be no words without thought, without pride. Leave the things that seem to weaken us without fear. Live your lives. Let the magic turn your life around. Oh, love. Kamikaze! Oh, love. Oh, yeah. Kamikaze. Oh, love. Yeah. Oh, love. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Apo, makasakit ti karabukog. Okay. Of course, amin apo nga music background gusto sa remi dito programa mi is arranged by yours truly. Tay sulat ti kukuha kidi hampay nga quarantine ti agar areglo nga gapo ta quarantine tatan kat akar karpentero ako na po. Nagato tin aramid ko if you wanna see it please visit my Facebook page. Facebook apo nunya tinagapuanak nagbalina karpentero welder nakita launay. And iti na nga pangarda po iti 200 another 200 peso load is from Reina Mercedes Isabella. Title of the song isurat na is If, and she is only 18 years old from Anata Mall. Kanasunta Mall. Hindi ka mo. Mal Grande ko na di Mal. Reina Mercedes. Pakibagang banon niya tikay nasawa na tamal Sige man, grande. kitang tamaan no talaga nga dumdum ka, sika nga palasa nga 18 years old from Mal period Grande Reina Mercedes Isabella. Noon niya kay nasawa Title na if. ta nga mal. Agbilang kami ti limano awampay, aji sumaronon, iti mga baka. Ay, malalatang grande po. Malalatang. Aya. Malalatang. Apa mo na nga tang ay suna tinangaba? Malalatang. Nandiyan nga. Ano ang malalatang tata? Di ba niya? Ilala. Malala. Malala. Okay. Balbalay. Congratulations kay ka ading girly.
Joyce Palting of Malalatang Grande, Reina Mercedes Isabela. The time And it is says, 2:46. The time is 2:46. 2:46. Ayan. Ano nga cellphone na dyan? Anda kaskas dyan? Ada, pindutan dyan asterisk na nga ako day. Di kayo pa Ay, dyan. okay. Pindutan Yan. sa The time is 2:46. Kanang nga ro, oresa ka Di pa kampitan madumdungan. ka, di madumdungan ni ka. Ako chip technician ako. Ako technician. Technician. 2:46. The time is 2:46. Agpatalastas ka na. Ayan, Timurayo. Ayan, okay. Agsubli kami abo. Okay, mauding ang kwartera na po. Kaya once again, thank you so much for being with us. Talaga mo't nga nagmayat po ti kansyon kada kayo. Talaga mo't kaputa ato ti messages iti YouTube, iti text line, kaya iti fan page iti IFM. May ayo kami po nga mga ituloy iti dating nga programa o rin nakadadayo iti ibibiyahe mi every Sunday. We are from Ramon Isabela, actually, for your information. And awan iti talent film apo dito inudikit di ada kitay ayat lang apo nga maaawat mi agapo kata kayo amin isong adda kami natadtoy tapno itultuloy mi nga ipasindayag apo iti Ilocano music nga yan isumotan ti gapo mi nga YouTube ag Facebook and purely Ilocano music yan and no daman may lalo ka po nga English kita Tagalog well that just shows apo nga iti 4 decade dubaw kathan laang nga pang Ilocano yan parang may malagay the other side of us tapno hanggang yung mga bagang puro Ilocano lang tikang kansyon na dita so no the show mi po that includes a variety of music from classical kayang-kaya ti classic rock dagi awanti at atarasan yan ngarod napanan ni John Marca napanagdulin so may sapay apong Ilocano song for everyone and I hope you enjoy pagururahin tao mo ni John Mark ay ayaten ka ingan at tungpalbiyan dinto mamaling dinto manasanas lubaybay anak laksi den tuyat tungpal kuntong liday kinadaksang gasan ayaten ka nga ibang pangrulan dintuket agsarday nga ingka idumduma lugulibanag ketsyak tiranggasan anak kuntong patay anak kalkalgaan ayaten ka inggan at tungpalbiyan dinto mamaling dinto manasanas lubaybay anak laksi den tuy ayat tungpal kunto
badat sanggasat ay ayaten ka nga ipang pangruna dintuket aksarday nga ingka idumduma nubulipanak ket siya tiranggasan banag kuntun patay anak kalkaldaay banag kuntun patay anak kalkaldaay. Maya. Okay, dagiti maudi pong mensahes. Basahin man balong sakbay iti maudi met nga sonata ta. Kablawak man ni Lola ng Agbarita ni Belia Pascual. Salamat idol from Jones Pascual. Hello po pabati po dito sa District 2 Kawayan from Nympha Gibwag. Okay, Mark Salvador siya kunan na pa shoutout karuba dito babaga nga kaduwak nga agdingdingag ti programa yo tagasuro title kanta nga awamot mapugtuan May iso nga ni Marites Salvador Remy Marcos Fansing bumanglaki kunan na pa ni Jack ni Jose watching from Taiwan karuba kablaaw man amin yung taga Nolvo Norte Luna, La Union, Caruba. Salamat, God bless. And Charity Lianes, hello from Porterville, California. Kung na naman dito ay Hi, Joe Marlon Frondo from Delphine Albano. and Jane Materum, hello Sir June, and adding Mark watching here at Robinson's Place together. God bless the both of you. And lastly, kung na nato ni Marites Espiritu, kanta po talaga ng poses ninyo mga idol. Pa-request pa po ng Ilocano version ng Panaginip. Nagtagainap. Panaginip. Dreams. Di kun dit. Nagtagainap ko. Siguro Amo maday? Isa di katang isip tayo. Ay, nakantang gaya, man. So dajaya tayo. Ayan, so, ano ba yun? Kumuha. Okay, 4 minutes lang ano. Yes, our very last piece. Ayan, into no next week. Antabayan nyo manan ako nagitiyan na dumaduma manan nga papremyo tayo. Ado ti papremyo tanto na next week the Father's Day. Antabayan nyo ti Adda kami manan dito lang ako 98.5 FM di Idol Time nga FM. Thank you so much. Bimulalayaw nga ayat agpukaw-pukaw di agbayag aglisi ka adaywan nga tapnong agtal nga tuwirik nga ayat abimulalayaw naulpit man ang alilaw takas kalag papataw ket iyaw awan nakauray painuting at aldaw maripripirit tuwin akin nga ikulbo nagtulaen gandat mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmen ngem lukas pod lumelaeng urusan manjay bitbituen tatap ng mamatikat ading tuket agkupas din mo lang ayaw nga ayaw. Maperdin to tutugaw dito. Tal na ka. Maripripirip to'y nakin nga ikulbo nagtulaen gandat mo't mangirurumen mangikulbong mangitulmen ngem nukas pod numelaen urusan manjay bitbituen
Tatap nun mamati at adin tuket at kupas pimulalayaw nga ayat. Tatap nun mamati at adin tuket at kupas pimulalayaw nga ayat.